بینرین هیجا و عزیز جبرنامه هنری دیسا سلاو و ریزن گرم جبوا توا ام به هفته میوان سازی چند هنری دیجل فرادنه دیجل فراد جسال 2003 حتی نه کاروبارین چند هنری لآمده بره ودبه اما لگل تیپا گوونده ماموسته اسماعیل و شاگرد نوی صحبته که بره وبن ام سلا اولی بیشون هم خیرات نسر سرا و سر شوا خیرات نسر شوا كيف هو شوانيا هم باشا؟ زور سپاس مالیا. ام هفتو دوینم باشتر دبن نوستنا. ما موسا ام موسا دست بيبكن. إجبار كوبريان هاجي صحبة والسر لسا كاربارن جوونده شيبونه. جا أوي زيادتر ام بيشن هون وقت ما مستيك ام ورن سر كاربارن وينها هون بريفة دبن وشرط مرجم اف نوا سال که دایه و کاری خوی گوونده چه و بری و بر امل سرویج باخمن لی اول است خازم شبار کو گلک مراقب دکم بی وقتی کمرو هر بشه کی هنری بیناسه دکه بیناسه که اوی هیج بوی هون گوونده دنوا هنری دا چه و بیناسه دکن مروف چه و کار بیج رقص گووند دکلیا ولگل هنری چیه تشتی کو ویدک هنر یک جه روح يعني جبرجو انرژیک تشکرن يعني گوونده ده ام موسا پیناسه دکن يعني روح کردایی روح کرده اره دده ناسی يعني قلت تنكا كيجلي خي كرد دوي بليزن يعني او خص ودنجي خو بحرواي خو بستراني خو تف گوونده دکن و دلیزن ایش خوشی دخلنا يعني ها شینا شینجی هبه دوی شینه جد گوونج دیسایه از خواستم بیجی بپرسم باش و تا بحث کر مثلا دما کمرو بحثی گوونده بکه آن مجارد با گووند تنه پرانی تنه شاهی کیف خوشی تی بیرام رولی هلا گوونده هم بیجن هلا رقصی تنه و گریدای نه نوسا تنه تمام گلم پریج بو کیف خوشی مروفتين باهاف وجوفاند وأبيدكن اللي وكيتا قلت الشين وأم بيجن حتى جوفاندين ديوانا جهنا نفسه. أري راسته جوفاند ديوانا جهنا وإيشيني جهنا و يعني د كاري خزايده يعني نوا جيانا كرداده جواز جي ناقطنا به يعني چاوا گوهرن کار کیجی بکن گرکت دهبه و شینی گواهی چه به دیسات ده يعني هر جيانا كردا ده حميد هي حمش وين جيانا كردا يعني ايش واجد هي د كيفيه واجد هي دعوته واه هر چتي وادنه يعني بذاتن بوينا ناي جيان كرن يعني دماكو هون ام بيجن جريه کی گوونده دگرن دست بریکو دست پرورده یا بیکن به تیپا گوونده را هون سر امبیجن رابوریا و سر دورا کو تد لیستنجی لیکولین نو چید بن تقص نوسا یعنی هر گوونده که چیروک کوی هی نوسا یک جه نه هر مثلا بیجن لیستیک ناوی و نه زاتن بسترانویته گو و یاجیش کاری گوته یعنی کاری گودکن ناو خزاید چوا کار دکن ناو وی کاری لوی لیست که یا جی اوسترانا گو دبیجن ناو وستران لوی لیست که تکرن وقتی گم لیست که دگرن دست یا جی گم پروردای بدن ام چوا سر لیکولین دکن پیشه گم لیکولین کر او استرانا گوته گوتن یک جی دوام بیش شیرو وکرن و لیستک جی یعنی شو داره دکیجا جیان آواده هاتی درکرین املوه دنرن و الگوروینا جی دکیجا دیروکه ده هاتی درکتن دور دام دبینن هن بیشن عالیه اولی جی پر باندور لسر لیکریه و یعنی هر عالیه جیانی ده باندور لسر لیکریه جبرين تمي دجيانت هي كو موانا دگرين دست ام کارن تثبیت آوان
ام وینات کن یعنی کیجا دیروکت کیجا وقتی ده حتی در بویه ام مسا شیروت کن یعنی هون آتولیا که هم پریوت دبن دست بیک وک تئوری دست بیک که وکی ما گفت یا چیروکن گوونده دخوازم هنگ بحثه ویش بکم یعنی تیپه که گوونده دست بیک چوا دست کاری گوونده دیگه و دو کیجان آسته ده دیگه هشه ام بیشن آستا کو ایدی وک دیگه وک صحنه لیستنه ام کارم وینا بیشن پیشی وقتی نو شاگرد گوتن ام پیشی وانا او دکن وانا لاشی وانا آماده دکن یعنی بدنوات وی آماده بیش بو کاربن به فکرن و کاربن بدن خواب کاربینن جبر گورتی ریتما و کوردیناسیون لاش خواه زو به فهم کردن ام پیشی وینا حاضر دکن و دوراکی ام گوام لیستک دادن زو هم تفهم کردن و زو پرورده ته کار کن مثلا وقت سری دام ورزش دکن و گولاش خود گرم کردن دوراکی ام درباسی لیستکی دبن هنگ قاضی وین هنه او مثلا خودن رتم وین هن مثلا علیه آمده بنگهاوی رتمین حسبی یعنی هاکا گووندا گو دلیزین جه خود دلیزین رتم وینا حسبی کاری چک وکی چهار رتمن حسبی مثلا حسب چهار گاف کیجی دچه روان کیجی دچه نه میناک ددن دمن شرده تمیل سر حسبا مشیانه و به حسبا کار کرنه و به یعنی به کار و بار خوشی پیکرنه و جوت خوشی پیکرنه اجبر گو بوار هاتی جیان کرن او رتم ویجی بوار هاتی رونشتن وقتا گاوا نه انسان وقتی نه دخلقه دزکی دیا خود پیشی چه دبیزه دنگه دل دیا خود بیزه نوزا وقت بویرتمه او مجید دمینه یعنی و گود هات جزاتم برتمه که نه جیانا میجی برتمه که دمشی نوزای اجبر وینا یعنی آجالی گوپر دیجین مثلا هنگ مثلا کوچرجی چوا بپذره دجین و بوار دبن رودنن دنگی وان است کن نوزا یعنی ایشی واه ایشی واه فهم دکن و چی واه چمکی بوار دجین یعنی رتم واجی دنگی واجی ها مثلا ای کوچر وقتی گسترانک دبیجن قرقا پس هی یعنی ای سیدوان مثلا سیدوان هنه درن سیدی و مثلا درن کو او دکن توا گهدار بکی قرقا کو لسره چوا سید خانی بایخشید گواز کوی گوزلم ای آمده می راست یعنی که سیدوانی کری یعنی جبر وینا یعنی کارن گلک مینا سر وینا بدن بله امی وارن سر مجاراوی جبر کود میوانین می ایدین شه هنه امواجی چند گوتنال گل واخبین آرژین امش آرژین دست بکن نفساشی آرژین که چاته چوانی تو باشه؟ باشه مشوای. ساق و سپاس. چیرو کته یا گووندش کو دست بکر؟ تجربه خواب باندور بیان؟ از جباب خواب. جباب خواب. دیاتنا لیزه. دیامجین دلیزه. اره. برای دلیست آنا نالیزه. تو چند سالیه؟ از 12 سالمه. و چند ساله طول ویدری دیجله فراتی؟ اره. چند ساله طول دیجله فراتی تیپا گوونده ده او دکی؟ از 8 ساله. 8 ساله. اره. دمکی درجه باشه از پرسه که پچوکو ساش تبیکم اچما دناوا بشین هنری دا ام بیشن موزیک هیا شانو هیا هند لیستک اندی هنه بشین جور بجور هنه چما تا جوا بشک نه بجارد و گوونت تشخوره دایکا من بابا من کالکه من دلیستن میجی اجی بیشم ازوام بشوپینم تو دیوا بشوپین الصحت واجبو پیش روزی تو چه فکری و یک ما مستکی یان تنه اندامه کی تیپا گوونده هر دوی چه دبی؟ هر دوی چه دبی؟ آره. صحت خوش. شیار جی یعنی 2000 باور کم 2011 مهردی دما نه 2011 من شیار دید و دمش خود دما کم دیده هیچ بچوک بو اینها ماشاءالله بج نهابتیه و 2000 نه تجی دست بیکن دیش لفراتی نه نه تو آستا امبیشن
مامۆستەتیە دا دناوە Yani- گۆڤەندێدا چێتی کردیان؟ Araya da çim tem. ناوبەرێ لە ناوبەر Aynen, تشتێکی naber. خراپە تو زانێ نەوسا ji بۆ te گۆڤەند چییە؟ Kuan jiyane ya. ژیانە Yani پرسێکی گەڵێک بەرفرە هەم مرۆڤ کارە بکرد ناوە هەنەرێدا تو ژیا گۆڤەندێ چاوە ji bilî گۆڤەندێ بەشێک دی هەنەرێ تو پێ عەلاقەدار dibiyan ço yani? em bêjin ji bilî گۆڤەندێ tiştek dî milê hunerê tu pê ve عەلاقەدار dibiyan Herî. wek müzik ew çi tişt Arı az tembure ledim. tembûrê lê dixê Ji govende zati defu ew Def. darbuqa falan veya goy ritmeye. erê bandora wê ji bo em bêjin fayda wê ji bo ew ê em bêjin tu tembûrê lê dixê û ritmê jî lê dixê bandora wê li ser ewa te ya govendê xebatên te yê govendê tu karî çawa bêhna sevekî Yani fayda pirce dimine çabim vakta ku em dilêzin def lê dixe mesela zurna lê dixe ew hani bixwe bixwe zatî zaroktî da dilêzim ka çawa bêjim müzik goy müzikê da ji xwe dialim yani belî wî zamanî da tişt giyanê tê dil gorî wê ew dibe baş em ê carek dî berdewam bikirin gel hev mamostê te behsê ew ê kir te behsê koçera kir nav axiftinê de ew derbas bû hûn taybet ser herêma Amedê xebatên xwe dimeşîniyan ji bo em bêjin Kurdistan de berekî berfireh dihêla govendê de çawa dihêla hunerê de ew be ji wan beşek jî em bêjin govend gelek ji rêyên wê hene ez bixwe merak dikim li Amedê devera Amedê em dest pê bikin çend beşên çend ji rêyên govendê hene yek jî çîrokê govendek çîrok یەک em karin vê bas bikin ser em heremê Kurdistanê hemî ser lê kolên dikin û dixebitin lê ji ber got hal bakurin bakur piranî niha em ser lê disekinin û xebatê menî akademî jî ser lê çêbû zaten em hinek wê pirtûkê me jî derkeve ser wêna me nîqaşin baş kiriye û lîkolînê baş kiriye wê ser derkeve govendê kar û xebatên govendê tê çap erê wek mirfedat karibin bikarbînin û cara yekemîn de ser govendê me pirtûkiyanî dîroka Kurdistanê de em ê cara yekem hûn em ê derxînin pirtûkekê çap bik em ê ser wêna em disekinin we got tegon ha em ne tenê ser Amedê disekinin em temamê Kurdistanê ser lîstikê û cureyê wan disekinin lê li Amedê tenê heftê û di govendê Amedê hene cureyê wêna hene lê hemin ha ji ber got ê pêşî ser lîkolîn nekirine û nehatiye heta niha yani en zêde em bêjin 20 heb 18 heb niha ber çava tê xuya kirin lê mesela li aliyê farxînê cureyê wan yani cureyê farklî tê lîstin li Amedê merkezê cuda ye û mesela Ali Erganî cuda tê lîstin yani nava xwe jî de cudaya wa de Aliye Qaraşdağê cureyê wan cudatir hene ji ber wêna cureyê wa gelek in yani ev cure çawa derdikevin holê em bêjin dema ku em behsê behdîna bikin an behsê botanê bikin li gorî hebûna em bêjin ewa eşîra hinekê govend teşe digire yani hem li Amedê ev çawa xwe nîşan nav ew de yani erdnîgariya Kurdistanê ji ber got berfireh û tekiliye wan zêde ew nîne çûnû hatin bi hespa dirin tên niga dirin tên ew tune lê ê got nava xwe de yani mesela şahiyê xwe de şînê xwe de herkes cureyê xwe de cureyê xwe derxistiye û la hatî lîstin yani her gundekê her navçeyekê cuda cuda ew wan cureyê wan hene mesela Aliye Qaraşdağê şerko lîstikîne se mînak ez didim tê lîstin mesela Aliye farxînê Milanî tê lîstin ez mînak didim erê lê hemî jî gotin navendê hemî bi hevdûr jî hatî hûnandin
آره يعني سنتزك شيء Evet, çe bu işberçe berdeli wan çe bune, dosti hev bune û hevaltiye wan pêşketine û qîzê xwe dane ev û di eyn cihê de govendê xwe jî kirine ji ber wêne ew cure derketine yani bevdûr jî lîstine û ew ritmê xwe jî bevdûr kirine yani. تحشمارك جالك أقول تزاني أو نزي أمبيجن يانزده سال از آمده أودكم دشیم لكيف شاي تزاني داري كمروف هر زيدا للراست جوفان ديبل وكي أوينينا أمبيجن هنرا جوفان دي وك باشين دي ملين دي هنرين وكي موسيقى أمبيجن قادن كو بين پیش کش کردن زیادتر باور کنم مروف ده شاهین جور بجور دعوت داده اودکه يعني دعوت أوادا مديد السجرين دعوتا هناك جرى حتى كواز أودكم يعز بيجم هلا ما راست herkes ليه خود قرر يعني قلت شو دعوت كده بيخص كان ها ليست كما جيلفر نعم بليزون نكسا نلقوري هجمار از بيجم قالوا قي لآمد تاني سيقوان تاني هنا جبارك مثلا نافندي تو دش الشاهية ده تاني أم بيجن دليله هي نفسه وخرباني هي دبيجن دليله بيشك دي رتم زيادة فيكم بيشك دي بلاس دبي سيجر مثلا أم سرج فينا مينات بدن مثلا كشو دليله أم بيجن اسمر وانا الرتم وانا همان بهفدور أو بنا لجدايا واتشيه مثلا آغاو تيسك سر تيغوتن پرانی بن باندورا اولاد مایه و دسترانه جی دف تاویج نبدو یعنی سر کشیا و نظام سر مثلا نواسترانه درباز دوی جبرگو بنگه چه بود بنه بگوتن یان زمان بدنی تو زمان گووند آموره که زمان بدنیه اره یعنی آخفتن زیاده تر zaten مثلا نه بسکنه لی مزد خوازم ویبش مثلا کشو مثلا بازا کشه دکه و کشو جی پیست دکه یعنی خوینا خوشناگه بن باندورا اسلامی دمانه اوش بروی او چرا جر دکه یعنی دناو سترانه ده لی ام نهاکا وینا نهاکن یعنی گرک نه کرنجی يعني هن قوت هن تشتين أوي اما لیستک بنگه پردوره يعني گاواگو پالی دکن و سر تدی عرنیکاریا کردستانی فره و تدی کاری و باری واجی هم بیشن جودکاری جی کرنه شوانتی جی کرنه و هر بازرگانی جی کرنه هر تشت هید نافده گاوا گو درم پالی دقیقه کاری خواه پیشی مثلا وقتی دست پالی دکن یک ستران واندره پیشی رودنه او جلور دکی اما دنگ بلند و هدی دره گو حوال زو بگینه ویچ آخی پالی خورد یعنی کاری خواه خورد دکن و بکیف دکن و وقتی که قدینشی دلیل و دلیزن یکیتیه بفدوره گووندا اوه هی قدام دن ما مستعد تو باخفتنی گووندا گروپ پاس اگر شاش نبود لهلا بوتان بهدین آنجی ناوی گوونده هنک جداتر رووی ناوی روویانه اوت کن بجن روویانه گووندا روویانه چیه گووندا گروپ پاس مسئله وی چیه yani mesela şivan درن برپس و مثلا کوچکی خور او درن برپس تمی و دهاوینا لویش درود مینن یعنی ناین ناونده درود مینن و جن او جدرن بریه ایجا وقتی گو درود مینن bazı خو جی کی وارشه دکن گو ایواری کار بن ور بسکنن و کی zaten چیادن چوله دمینن وش اخی گرد که به ناف پس و پس حیوانی وان هری باشی دو کجه دبی گر جبر ناجی مثلا شیوان چیروکا خود چیروکت بیجه دبی افحاتی سرم و عجیب دبیجه دبی یعنی دبیج جواکا خور بیجه اجا و ناجی دخیناف یا مثلا بیج هات شبهر کد نوا شبهر کد و نات بیجه و ناجی دکی یعنی لور دکی وی تو خواستم بپرسم سرگوتنا خواه او جبیرنه که او گووند جرای گوونده
هیتاب ام بیشن جیانا رنجبری دیگه یان هیتاب ام بیشن تکلیا جواتی دیگه وکی کتی آن ام بیشن ایریش اکثر جواتی آن رنجبری آجالا حرد اوجه يعني يكتيه پیشی یکتیه و رنجبریجی اوه دنگه رنجبریش دناف دایه تو زانی مثلا الهلا مجی همان گوان تلیستن یکی کو ام بیشن هند بیشن گر ام بیشن روی هیا دخوازه خوال ناف کری بیخه و یک جهه وک شوان آن ام بیشن وک پاراستوان دناو اویدا جش دیگره لی شبک نظام هم شبکه بکارت نه امجد به شبکه شبکه بدارم ده شبک عرف شبکه بکارت نه ما بحث اوی کر زمان بدنی يعني راستش دماغ مروف التيبك يا انكومك گوونده دنره توی دمدا جبو مروف تنه چاوا بشم امورك آن بشن ربازکی کیف خوشی راحت کردن گیانته لی همان دمدا هر تو بوی گوونده دخوازه پیامکی بده نه استا لی کلین نوار سروی اره راست مثلا مینا کز بدم علی بینگول لیستکا قارتال دی لیستن yani çavad beje mesela yeki karulale Kartal Türkiye bir Kürdi navi ere navi listke ne Kartal Türkiye Arap Türkiye tayr 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 bas ere tayr bas ica de mihej napazi vadbe و او و مهجد بيز يعني تخازي بيز زاروكي خوري aslında التير yani جبرگو زاروكي او چليكي وي هنه و چليكي خو تير بكي اجا پنج حب قرطال ديجيتين وي لاشيج ناف لا بيوان دردخي جبر پفچون درد كوي ناف وا پنج حب ديجي اگو تي زاروكي خوش بيد بشش و اجا ايكو كرولال و تماشات كي هم میهاویش دبن و هم او انا تماشات کی چوا پفچونه دکن او چوا بین زمان یعنی کرولال شوانه دوی بدن خو زمان خو وی زمانی بکار بینه یعنی دوی جواکر بیجه یعنی چاتی سری اجبر وینا تینه زمان آیه کی تباس زمان بدن نیکر زمانی هری یکمین زمانی بدنیه ناکا میناک بدن برین کور چوا مقصد دخوازید direkt او دبی yani مجی و نفهمد که حرکت ته شمرو همان دبی و نا مقصد چاوی خوش دگره و مقصد اره مثلا میناک و ناز و نا بجم لیش گاوا گون انسانیتی دست بگیری حتی نا بدن عطیب کارانی اره جوره هر تشت کری یعنی و دوی و نا یعنی بزمان خو آنی زمان اما بدن خو آنی زمان کاری خو آنی زمان ایشی خو آنی زمان ام بیشن هر تشت خو جیانا و چه هبه آنی زمان بله تشتکی تخوازم مثلا دادید دماغو ام بیشن موزیکشنک بخوازه برهمه که نو چیکه تشتکی جنوبه دا آفرینه ام بیشن گوتنکی دنویسینه آن ام بیشن سر تنبوری به کمانی به هر کیجان آمور به سلیقه که ملودیه که بخواه جنوبه دا آفرینه دا گوونده دا تشتکی و صحیه یعنی تودکاری جبلی گووندین هی مثلا تا هفته و دو نوسا هجمارک دادا جبلی وا تیپه که گوونده آنم بیشن کسک ماموسه کسک و سری خواب گوونده دکاره جنوبه گوونده که با آفرینه آن نوا گوونده ده اف تایبت مندی تونه نوا جیان بردوام دکه یعنی چوا او در کتبن ته نوجید کاری با آفرینی نوجید کاری با آفرینی اما بجیان یعنی ته چه به چف گریده وینا یعنی یا بجیان تف گریده یا جیته اوسا تنه اوسا چه نابه یعنی بیشن ام چند گوتنا بیشن وقت پوپولیزم او نابه دوی درکف گریده یعنی چته گوتنه کاری به بین زمان کاری بدن خو بین زمان و zaten دوی وقت هنه ده حقیقتا ایش گوته کشاندن او دوی
مثلا پروژه من دیجی هنم کارم سروانا دم پیشام ده می درخینن امی سرونا بسکنن حتی دخوازن نوتاسیونا بدنی امی وارن سر کار أمي سر- پروژه نوجی آره. سر کار پروژه نوجی مثلا تبحثی استرانی کر تکلیا موزیکی و اوه الگوونده لدور آمده نهاد چه روش داید دادید امی دیسا هنک بحثی سرحدیجی بهدیناجی و بوتانجی هیجانجی دماد و شاهی یک اوک چه دبه دادید گوما تیپا اوه بیجن موزیک سکن آندن ارکسترا سکن آندن و جا کالو پیرو جانوات گرد ددن گوونده به دوکی او دکن یعنی به تکنیک سترانا دا بیجن افتش آمده جی هجمایه لدودور ناونده من زیده ندید یعنی ناوند تونه هون تو ناوا خبات خود تشتی کوسا او دکن آنه اره ام واناجی دکن نه ناوند آمده تشتیو ساعت نجبر گفت سالون و بونو و مزانم اندره 3 ساعت 4 ساعت کاری وان دخدی بره ام بیجن دعوت شاهی دست بده کرن چل روز چل شب بردوام دکر اف چما چل روز چل شب هیه دویم بینا وکن درا کم بین و حتی ویدری نمسا راسته ان چل روز چل شب گاوا ان اود بن بیجن یا سر اوه حیوان جار که تنه ساله جار که تنه بهفدور اود بن جبوكو او اخوه هبونا اخوه هبونا خواه بردوام بکن ساله جار که تن اود بی اری انسان دجل او بوش بروینا چل روش و چل شف بردوام دکرن چل روز چل شب اری یعنی جن او خو هل دبجارت ایگو کاربه پیر بجی و هل دبجارت و پیر دجیه يعني او چل روز چل شب نكو ام بيجن ما بستا تديت بنا مالك آن مال بادك دولة من دو درفت نه دبي مثلا فلان کس بنا مالا فلان کس او قاس دولة من ده چل روز و چل شب جبو نزا اما كش işte خدا باسا پر دور دکن نوسا جويت دورتر ام مثلا چل روز چل شب دورتر يعني تو گريدا این بری 5000 سالات کم یعنی اها هنا آخافتن زاد زیده نبویه خو ifade کردن زیده نینه و قابلیت جیان کردن جوریوان هنه و دناوا خود او سال مثلا چل روزی ده دوی زیده بونا خواهد چکن نوسا اري او چل روز چل شوی تنه چه دبی یعنی اري اجبروینا او تنه یعنی هر دمین نکارن بزوجن يعني ری ایجاد ها مثلا داکت هفت روز هفت شف درا داکت سه روز سه شف انا بي 4 ساعات اللي هي لما يجي دروج 4 ساعات ل دو حب تنه تزوجن اري اري دعوزي معنوي نا ايجو تيم با هف كارم هفدو ببينن هفدو ناس بكن او يعني معنوي او يعني اري اري جباركو ديسا زفر ما ميفون هل تمام شیارو تشتی کو تو گوونده دا از او صاحب پرسم تشتی کو تو گوونده دا تو خیال دکی جبو پیش روزی چه هی خیالات چیه جبو خيالا من از وقت زارك وماتن دي جفراتي نام محلة سوري دا ماتن از هوالي خوبون هنا ما استني مام يعني خيال كيما يعني اجد بم زارو كم محلة خو جاربين ورا مين اخو يعني وا مزم كم ورا برا مزم من برا دي جفراتي ناس بكم برا تاريخ اخو ديروك اخو ناس بكن يعني اوه يعني تو بيجي از به هنر گوونده تو خازم تفاقیه که و لحظ هاتنه که جبو پیش روزی هم وک ستونا چانده بده ماوا کرد نه استا آرژین تو چقدر فکری از زاروکه گو پیش روش آمده نه وانا دی ناف چند آمده وان پیشوان بکن ناف چند آمده بلا مزن ببین آها ما مستیا بابیته چوایه باشه وک حواله کیه یا وک با وک بابام
وەک مامۆستایی وەک مامۆستای هەمیشی سەحەت خۆش بە مامۆستا ji ber ku wextê me kêm maye em dixwazin hinek behsê ew ê behsê projeyên xweş bikin ji bo pêşa rojê derfetên we çine tedî di nava salê de nexweşî jî me kir hin beşên diyên em bêjin karobarên müzik û şan û ew dîsa karê xwe berdewam kir lê govend tiştekî em bêjin ewa fîzîkî zêdetir nêzî heve we hinek bawer kim demekê navber jî dabûyî û projeyên we û پروژه ما هنه ام سر لی ام سر اول هم نقاش دکن و ام کار بن کیجا وقتی ده ام کار بن واندار خینن تدید ام نخوشی که پر بانداری سر کاری مد که یعنی نایلم و ام بین با هفجی ام نخوشی نایلم جبر نخوشی جی ام سال که تنی اولی کیون جوان ماجی ایگو نه ام اینو نه نکارم بگذن Niha çend şagirdên we hene yên bikevin? ناکه ایکم Çend tîpên govendê hene Musa bin çend şagird zêde çend tîpê û hene bawer kim هرم tîpajı هرمی یا جی nona hema Ha. evê نه tîpajına heye tevle hev heye نه تبله هویه و کماجنه سوره و کما ریبر سرهلدان مناف جی او دیار کریه اجبروینا هر دو نه دخبتن نورمدام کومه زاروکان جیانه و کومه جن زاروکی چوشکی او جیانه yani timi ev hey yani du grup se grup ev yani komi wan hene le jber pandemi em ha sekinini eri le proje me çava çevde mesela müziki wek em bêjin kar û xebata provayên govendê ne wisa wek edî lêkolînên we الكوليني مهنة وسر أوي جام انتخابتن يعني قوم بروجي قوم درخيني سر دستانا سر وانا مي بخابتن قوم كاربن وانا پیش روجي ده درخيني سر دكي و بموزيكيري و بدنا خو ام كاربن خو يفاده بكن ام بيجن ام درخين پیشا قال اما بكن يعني باشه صحت و قواتê we xweş em keyfxweş bûn û hêvî dikim bi dilê we jî be û ومزشان هاري باش belê ji govendgera derdikevî aha te tiştek te di dawiyê de tiştek got em ê nikarin ser wê îja berdewam bikin ew ji bo carek dî û êdî te gotina xwe got bila temaşevan bîner bila ev ê li ser wê bifikirin ne wisa em gelek keyfxweş bûn mala we ava ez gel keyf xweş bûm tiştek ku dawiyê hûn dixwazin bêjin hebe nebe em ê xatira xwe bixwazin sağ ol spas û gelekî hevalên dervî welat jî em karibin tekiliye xwe deynin niha teknolojî pêşketiye heval dikarin tekiliye mer deynin em jî karibin tekiliye bar deynin her çar perçeyê Kurdistanê ê gol Ewropa dijîn em dikarin ser beşê govendê yani ser beşa folklorê em karibin çi bikin em ser bifikirin ha tekiliye me pir kêmin niha aliyê müzikê bêtir pêşketiye eval tekiliyewan hene çûna hatine lê govend ji ber got ew ê wa dirêj e yani kom zêde ne û çûna hatin jî zehmet dibe ji ber aliya ekonomîk jî ew dibe em çûna hatin lê weko em karin tekîkesî tekilî te ew bikin em karin mamostê got ser vî karî disekinin em karin tekiliya deynin û her çar perçeyê Kurdistanê em karibin bikin yek باشه eri صحت خوش اف بانگا مج بلاج بینرین مین کو گوونده هنر گوونده و علاقه دار دادن ام دیسا دبیجن مالا و آوا و کدا و صاحب د کاروبار و داجی سرکفتن دو خازن صحت قواتن و خوش ام خاطر خاف خازن سرچاو بینرین هجاو عزیز حوالان جبومه چند دقیقه جبوه به گوونده کار و خباتی خود چوا بری و دبن اوک پرفورمانسک آماده کریه اما بوی خاطره خوش و بخوازن اما تماشا بکن و هفتهش هم هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته یک دی و برنامه یک دی بمینن خیر و خوشی ده دمه و خوش به